Pemirsa pandemi COVID-19 sanis kantun ngelimbak kantos mangkin, sani matutang pemerintah daerah antuk nangiang malih pikulihan sani lianan. Santukan PAD saking sektor pariwisata kaon sangkaning pandemi, tur ngawinang bagai nucaptan sida metangi. Punika ngawinang realisasi pendapatan daerah durung memargi becik. Rais wenten usulan saking Dewan, mangde Pemkot dahat nyokong pengelimbakang bage UMKM. Tremaosang pemerintah mangdepurun optimis pikolihan ring tengahing pandemi sekadi mangkin. Lianan punika pemasangan target pendapatan mangde katetapang ya diastun ring masan mewah rauh mangkin. Napi malih pemerintah pusat miwah provinsi dahat optimis antuk target pikolihan sane kapanggih ring galah pungkuran. Manut Gatre dan pasar nenten wantah ngandelang pariwisata. Sektor UMKM taler kabuatang tur kawentenanyane akeh. Kahanan puniki janten patut kaurati tur kalimbakang mangde side yang ekonomi dan pasar ringgalah pungkuran. Lianan punika monggoh ring rekomendasi DPRD antuk laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Warse kalih tali dase sane kaatur oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede Maosang cutet nyane pemargin puniki sampun memargi becik. Nanging kantun muatang urati ring mekatah program parikrama prioritas sane durung nagingin target sekadi sane sampun katetapang. Punika mawinan patut kerekomendasiang antuk mencikang parikrama pemerintah daerah riing galah pungkuran. Inggian antuk program kepala daerah sane rien durung kapuputang, rauh mangkin mangde kelanturang melarapan pangerencana kerja pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar patut nincapang tur nyelehin malih indeks panureksan majeng dana-dana penanggulangan saha penanganan dampak COVID-19 sajroning nambaken parilaksana kaon. Asmara Putra Bali Pos nguningan.